bathi abafundi bahlangene ngokuzokwemukelana. Bakubiza ke ngesilungu bathi ukuwelcomana. Xolise isingisi sami kusona sasesikoleni. Esikoleni mina ngicabanga ukuthi ngagcina ngoJune 1969 phuma first year ngakampass. Ngakhishwa ke inkosi lana yathi yangifuna ngiyolusa inkomo. Ngagcina lapho lesikole June 69 ngifunda first year. Singisami ke sibuye sibe lesina sinawo amazinyo. Isilungise ke makwenzekile sakhulumeka. UNazaretha ufike noBombela. Wafikela kwaMdluli eMsizini. Esuka eNtabazwe. uNkulunkulu engakangeni kuye. uNkulunkulu wangena kuye sebehlangana enhlangakazi kodwa engena emzimbeni wakhe. Owayevele ewehlisile. Mhlambe kade bekhona ekuthuthukeni ngibili lapho. Angikwazi ukuhlukanisa lo ekade ekhuluma ekuthuthukeni nalo yimini. Kodwa nje abafundi ufuna bazi ukuthi lenkolo yobuNazaretha uBombela waqala ukuyakha mhla ka-10 kuMashi. Kade yena afike ngaphambili komhla ka-10 efikela eMsizini kwaMdluli wathola unkosikazi kwaMdluli. Siye silugubheke lolu suku. SingamaNazaretha umhlaba wonke. Ukuthi uNkulunkulu wafike wasikhandela lenkolo yakhe. Wayesecasha yena ukuba uNkulunkulu ngokushebhe yacasha. Siyazi ukushebhe yacasha. Amen. Sathi kanjani? Uyacasha ushemba akafuni simazi ukuthi uNkulunkulu. Ngimbone ekwandeni enkonzweni yasekuseni ushumayela ethi ngiveza ukuthi ushembe uyacasha. Ngimile ngala ngasemakhosazaneni semakhosazana babuncane. Wangena ePolpiti wathandaza wasukuma wayesesukumisa umfundisi noMvusi wathi akaphatha inkonzo wahamba yena wasala amakhosazana amabili eguqile esihlalweni. Uma sikhwebana nabashumayeli sikhombisa ePolpiti ubaba akekho. Kukhona amakhosazana amabili ahleli aguqe agade isihlalo. Angikhulumi ngento yephupho. Ngikhuluma ngokucasha kaShembe, uShembe uyacasha kithi. Ngesikhathi umfundisi ethi inkonzo sengibuyisela ezandleni zoyingcwele kwavela wathi qathu ubaba anyamana namakhosazana wayilungisa wathatha umbhobho wabonga inkonzo. Kade ngeke sizwile. Into esayibona emini leyo hayi ebusuku. uBombela ke wafika wasakhela umsebenzi wakhe. Kukhona into abafundi kakhulukazi nina ngoba imfundo yenu isiphezulu kakhulu. Ayifani nesibela mayo ababethi mabefunda uStandard 6 bathi baqedile bangothisha. Nina imfundo yenu iyakwazi ukutshela into eyenzeka ningakabi khona. Lokho ukuthi elithi ngesilungu niyakugugulisha bese niyakuthola. Nazi ngisho ukuzalwa kuJesu ukuthi wazalwa nini. Kodwa ngizama ukuveza noma ngizama ukubonga ukuthi manje ngikhumbula lolu suku lokuzalwa lokwakhe uShembe qala ukubumba uNazaretha waqala ngo-1910 sho njalo hayi ukuzalwa kwakhe. Wayezelwe ngaphambili yena. Uma ujulwa
ukube ngabe ngafunda ngagcina kwa standard 1 mhlambe kwa 2 ngabe kuningi engikwaziyo ngoba uNkulunkulu wesibili qala ukumbona ngicela bengina 7 years nokukhulu ukungena ukukhuluma naye iminyaka yami kwase kumele imbuya esibayeni kuzophela isibaya ngingene endlini betha ngene ngizokhuluma ukuthi inkomo ziphelele kanjani iminyaka yami yayilapho ngizocela uTembe anisize kuleyo minyaka leyo kwase kumele imbuya kuzophela isibaya kodwa ngingahlakaniphile kodwa nje abafundi ngiyacela bazi ukuthi uShembe wakhanda uNazaretha waqala washumayela wabhabhatisa abantu inkolo waqala ukuhamba eshumayela esebuye enhlangakazi ngo1910 ubona nomfundisi uNgidi wayefika kwaMashe ezosifundisa ezositshela ukukhuphuka kaBhombela entabeni kukhona indawana ke bafundi eyikhulumeke ningabantwana bamaNazaretha yokuthi uShembe uBhombela wayengazazi wayengafundi kuyasala lokho kusala kanjani kusala ngokuthi uBhombela uyena wakhuluma nendoda yakwaKhumalo ukuthi kuzozalwa inkosi uShaka wayeyingilozi kufuneka abafundi bakwazi lokho uShaka wakhethwa uShembe ukuthi uzoba khona ahlanganisa abantu enza abantu ukuthi bakhonze inkosi eyodwa mayisefika yena afika abantu sebakhe ndawonye kwakuyingilozi uShaka ngoba uShaka uyena wathi mayifika ezulwini wakhuluma noBhombela uthi uShaka wayikhuluma noNkulunkulu into le engithi andiyixoxe babuncawu ngoba kwakuthi uma kuvalwa masivalela inkomo la kuma 73 74 minyaka nje ayilapho bese ethumaye ngamhlala ngasambeni siyokuthi ubaba wayeyixoxe Nkosi la ngayixoxe lezinto engicela ukuxoxela abaNazaretha ukuzalwa kobuNazaretha niyakwazi kodwa kufanele ngixoxe lokhu elingeke ngikuthole ehlabelelweni ngoba nalapha ehlabelelweni kufanele abafundi bazi ukuthi uBhombela ihlabelelo akazange ayikhanda ahlanganisa amapage unobhala kwakuwumkhulu uDlomo kwakubhalwa ngomfuma siyawazi umfuma amen uBhombela wayethi mathi kuyahlatshelwa isihlabelelo sithi uDlomo wayegaya ilahle kukhona amafutha enkomo ayifakwe emabhodleleni noma emaguleni bese ekuhlanganiswa namafutha enkomo bese kugaywa ilahle kwakubhalwa ngalezo zinto uink wabuka bikhona kodwa emqondweni wami akusho ukuthi isikhathi esidala leso bese kubhalwa ipage libekwe bhalwa ipage leso sihlalo sibekwe yafika inkosi langa yayihlanganisa yazenza zanje umthandazo wesabatha yayisiya wahafula inkosi langa wawufundwa i-hour lonke yawenza kwaku-30 minutes ngiyafisa ukuthi abafundi bakhule beyazi lento ngoba luthunyazi intsha yaleli bandla iyikusasa lobuNazaretha liyikusasa lakhe siyabonga ke bafundi ngicela ukudlula ekuzalweni kobuNazaretha nginikhuthaze mina ke umntwana ngimbuke bese kuvela isithombe somzali wakhe kuye angithi ngizalwa ngabanguni ubaba wami uzalwa abanguni babe ngakhulumi lesi siZulu esikhulunywa manje babe khuluma isiZulu sesinguni
esagcina kubantu bakaMthetho mangikhuluma kahle mangikhumbula kahle isinguni sasenza ukwazinto eminyakeni mhlambe u30 or ewu40 eyenzeka wayibona wawungayikhohlwa leyo nto leyo isingoni sasinjani ngiyathanda ukuthi abafundi bazi ukuthi ubaba njengamanje uthembe nina njengoba nila uma ngithi ngibuka umntwana bese ngibona isithombe somzali wakhe ngizama odabeni lwenhlonipho ngizama ukukhuluma ukuveza umuntu ozalwa kaNazaretha uye abe nombala bese ngimxoxela ke futhi angithi ngithe ngixoxe nizokhula kuleli bandla babuncwane ngikhulume kabi izolo ngikhuluma nabashumayeli angibatshela abafundi bazokhula emakhaya bagcotshwe babe abashumayeli nibe abakhokheli ubaba ukhulume entabeni wathi ufisa isonto libuyele ezandleni zakhe ngifisa ukukhuluma lokho ukhona umntwana osukumile la bambamba waphumela ngaphandle uma ungumshumayeli kukhona umoya owuzwayo uma kugula umuntu uzwa iphunga elinukayo uma kushona umuntu kukhona umoya owuzwayo umuntu makushoniwe iphunga lakhe lifana nenkungu yasekuseni lala emhosheni uma umshumayeli kodwa uma ugcotshwe nje wangadlula kulezi igaba engifuna ukuxoxela ngazo akwenzeki lokho akwenzeki uma kufika umuntu nje wokugcoba noma wagcotshwa umfakelo wagcotshwa umfundisi awubi nalo iso lesithathu amakhala akho awakwazi ukuzwa ukufa kumuntu ogulayo awukwazi ukuzwa iphunga lomuntu eseshonile liba nesimuncwana iphunga lomuntu wasuma ungasulale ukwakuviseni uhambe la kulele khona inkungo uzolizwa iphunga lokufa nomuntu mayishonile unuka kanjani nizokhula insizwa nizokhula abantu abami makhosazana nibe abakhokheli uma ibandla selikhethile ngikhuluma ngomthetho kaBhombela ongasekho hayi ukuthi ushembe ongawenzi lifika ibandla likhethe noma uqala enkosini baba asisenayo umshumayeli ethempelini elithile ngiphumile ngithi esihlokweni senu cha ngiphumile ninethe ngifuna ukuzola koNazaretha ngiyabaleka ngoba nina nazi kwedlula mina ngokugugulisha kwenu niyakwazi uNazaretha ukuthi kuzala kanjani yikho ngikubalekele kodwa nje manje ngangilithuba ngelinye ilanga nami ngizofika ngizobe ngipracticeile ngifike ngaba perfect besithi inkosi alehamba ibandla limkhethe umshumayeli limlethe kimi uma sekukhethile bese uyahamba ekhaya kimi fikuthatha imbuzi ngakutshelwa umfundisi Madlala kwakuJuly 1992 28 kwaNgolesihlanu mhlambe ngangigcotshwe ukuphathi senkhohlweni wathi mntanami nje ukugcotshwa thatha imbuzi uhambe ekhaya ufike ekhaya ubaba wakho akubike ukuthi edalweni lese sakumba uma kwabekwa umoya kuwe niyawugeza
lo moya ngalembuzi uzothi mawufika ethempelini wethulwa bese uphinda uthatha imbuzi usuyosha ekhaya ukuthi ke sengigcotshiwe ngokusemthethweni uyafika ke lo moya ufika nini ufika mdla ibandla likwemukela nawe lemukela kukhona imbuzi ekhishwa ibandla kuleyo mbuzi inyongo yayo ifike ikuchele ekhanda ikuthele bese uyidlula imini bese kuvuleka endlebeni kuwe nasemehlweni nasemakhaleni uyakwazi ukuzwa isono kumuntu uyakwazi ukuzwa amanga umuntu mayikhuluma amanga uyakwazi ukuzwa inkohliso umuntu mayikhuluma ekukhohlisa uyakwazi ukubona umuntu mayigula ukuthi lo muntu umthandazele uzosinda ngoba le nyongo ifaka umuntu uthi ushembu uyalanda umuntu lo enimbizayo ngingakuthandi ke mina ukuthi mawuhlangana nami edrobheni sebenzisa igama likaMshumayeli niyezwa bafundi mhlambe lihle makuthiwa ubaba umkhabela masihla ngoba uMshumayeli wasesontweni yindoda emhlophe kade ngibuka lensizwe kuyaphesheya imhlophe kodwa ayifiki kulomuntu okuthiwa umgcoxa ushembe ayamlanda ezulwini umhlophe lo muntu bese beba mhlophe ngathi uyaphaphatheka umuntu ongena emzimbeni womuntu ogcotshiwe kodwa mazi ngenzwanga lezi imbuzi kuba uMshumayeli ongekho ndawo ngifisa ukuxoxela ke abafundi ukuthi njengoba bezela bazofuna ulwazi abangazange balithole kubazali nizofuna ulwazi lokukhuluma isilungu bengingazi mina ukuthi isilungu ezikoleni zasemakhaya sincane kunjani kanjani ngihambe nelinsizwe isisebenza eChina insizwe sahamba sasiya eLinda ngibele imoto yami ithe endleleni ngiyahlupheka emsebenzini ngisebenza neChina mina ngifuna ukufunda isingisi ngeke ngadideka ngathi ngifuna ukufunda isingisi ngani usebenza phesheya uthi cha mina ngifunde ekhaya eMkhomazi isingisi angasazi lapha phesheya sigcina umlomo uyishaya malifika ukuthi uya hayi kuphelele lapho ayikho into esixoxayo ngadideka ukuthi kanti isingisi sikuphi ngase ngisikhumbula mina ngo83 ngafike nganikele enkosini ngikuthula lo iphepha baba ngicela ukufunda ilimi abazali bami bakufundisa ngesikole ngoba bathi angizolusa inkomo zenkosi kwakuyisonto yathi inyanga izulu inkosi kubusisa sonto umsungulu ngolesibili kwavuleka indlebe kimi abelungu babexoxela ngibezwe bekhuluma isiZulu lesi sikhulunywa yini ngasifunda isingisi asifunda isibhunu asifunda isisuthu asifunda isivenda asifunda isitswana nginohafu wesiChina nginohafu wesipanyol isifrance isipanyol isifrench sase-France ngoshembe amen ngichaza ukuthi kulezo indawo ngeke ngilale estradini ngafike ngikhulume ngithole indawo ngilala kodwa ngicela ukukhuthaza abafundi ukuthi njengoba nila nizofuna imfundo nikhumbule ushembe nizigcine enikutsheliwe emakhaya le nhlangano kuthiwa yinathesa senginey'nsukwana ngiza la ayikazi bakhiphe abantu abafika emakhaya babe maphara bonke abantwana abasuka la bafike emakhaya babe ikusasa labazali babe ikusasa lesonto bephuma la sengangicelela ke laba abafikayo ukuthi abafike bafunde kwabaphambili
baziphathe ngokwalokho abakutsheliwe emakhaya. Nikhumbula abazali benu, kukhona uthishi lapha ekhaya baba uMncwango wakaMlando awuyashaya ke uyethi mayishaya ingane esikoleni athi umama wakho ukufundisa ngemali yamacansi ngasebenza indaba. Ngicela abafundi bakhumbule ukuthi nikusasa labazali, nikusasa lesonto. Njengoba ubaba efuna isonto lithuthuke ukube kuya ngokubaba, mhlambe yinina elizofika naleyo solution kubaba. Lapha mawukhuphuka ebuhleni kunesikolo abakade sakhile sabantwana abangenawo amandla okuqedela izifundo zabo zasemfundweni ephezulu. Uhulumeni wanqaba wathi leya ndawo unyaza alo-register ndawo. Ngapha kwayo ubaba kade efuna ukwakha imoshali yamaNazaretha phela. Mhlawumbe nina ngemfundo yenu eniyizelela ekhaya la emfundweni ephakeme nizofika naso isisombululo sokuthi isonto lamaNazaretha alibe nama-supermarket alo, alibe nebhenki lamaNazaretha alo, alibe nezitolo zalo, yonke into la ePlaza. Le nkulumo ngiyithole kwelinye isulumane la ePlaza. Lathi inkolo yobuNazaretha kufanele ukuthi ngabe uhulumeni yonke into ekhona la eSouth Africa ngabe iphethwe ngobuNazaretha. Ngizama ukuveza ke kubafundi ukuthi niyimisele kangakanani njengoba nizela nizofuna ulwazi lolu eningenalo. Ngiyadideka nje manje ngivuma ukuthi imfundo yasemakhaya ayinazi isingisi, kanti nimphasa kanjani umatric isingisi singekho ngoba phela isiZulu into yasemakhaya. Kusho ukuthi uhulumeni wethu noma umbuso wethu uyehleka ukusicabangela. Ngicela ke bafundi sengihlala phansi niqhubeke nomcimbi wenu ukunikhuthaza ukuthi njengoba nila nisengamaNazaretha, nisengabantwana bamaNazaretha, niseukusasa lebandla, kukhona lizokhula bekungekho emakhaya okuzofika nani, kukhona elizokhula seniqeda ukufunda, mhlambe nihambe niyosebenza phesheya, nikubukayo phesheya, nibuye nize ebuhleni nifike nibike kubaba sibone into ethile phesheya ingalenza leli isonto libe sezingeni eliphezulu. Kukhona insizwe zike zakhuluma la babudela zathi ukhona umlungu oseFrance eParis, umuzi wakhe u75 million. Zathi ziyafisa ukuthi after 5 years ithemba lethu ibifana naloya muzi. Azikho sisizwa lento la isebenza khona. Ziphumela zathola imisebenzi phesheya. Kodwa ukusebenza kwazo zacabanga uNazaretha ukuthi zithuthukisa kanjani. Nani bafundi, qedani la ukufunda nicabanga amakhaya eniphuma kuwo ukuthi niwathuthukisa kanjani, nicabanga isonto, uShembe uneZulu uzosithatha uShembe uma simsebenzele simfake ezulwini lakhe, bazosibusisa abazali bethu makhosazana kakhulu. Ake ngigxile ngakini, uzonithatha uShembe aniphe isibusiso. Kukhona inkosazana yabaHlatshwayo eBig Reef, sasihlala nayo ngaphakathi 75 iminyaka yakhe ayilapho. Yathi ayina imjiva kababa yasha, yahamba uma wayobika baba inkosazana sishisa umjiva. Wathi baba hamba uyibiza, wayibiza khuluma namakhosazana. Imjiva yakho ishiseleni babi ayina leshisa kakhulu. Wathi uNkulunkulu sigcinele ukubonana la. Uyayine kanjani imjiva yami wena uma uthunyiwe kuthi uhambe uyothengisa amajezi ayisaluka ngezandla, unendoda wena ekuphelezelayo iqabule endleleni,
ayile kanjani Mjivana ayezwa amakhosazana angithihla suthi iphumile cha phumani phela sifuna ukukhuluma namakhosazana niyezwa amakhosazana kukhona umama olapha ethempelini eSandaneso wayeyinkosazana naye uthi lo mama ngesikhumbuzo sothi ngangiyinkosazana ngimboza ngazi kodwa ukuthi kune prima stove engishisayo ngikhuluma kahle ba uncane ngikhuluma kahle akithi uthi ngangimboza ngingene ngihlale namakhosazana uthi ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi idatha amakhosazana ka-25 uthi kwakungoLwesihlanu ngahamba ngalungisa ngo-3 okwangolwesine okwangolwesihlanu nga-ayina umnazaretha wami ngawubeka phezu kombhede nga-ayina inansuka yami ngayifona ngayibeka phezu kombhede ngayina uhaqa wami ngawubeka phezu kombhede ngahamba ngayolungisa ngilungiselela ukudla kwami kwesabatha ngo-5 uma ngiqhamuka ngize endlini yami kwaphuma ikati elimnyama elingcolile uma ngingena endlini ikati kade lilele phezu kwenansuka yami ngahlala ngangayisontweni ngoLwesihlanu ngeviki elizayo lezi zinto ngazenza ngoLwesine ngenzela ukuthi uma kuphinde kwenzeka ngisene chance ngoLwesihlanu uthi ngoLwesihlanu ngathi mangilele lwafika uThixo lwathi konje mntanami uyaphi kusasa wathi baba enkonzweni lathi uThixo uyowenza lenkonzweni baba ngiyosonta uthi kwasele uThixo uyasibona isono wasenza sokubulala ikati uNkulunkulu uzokuthethelela ngoba lalibonile uNkulunkulu ngeke akuthethelele ngesono sakho ungena umbozi nansuku uhlale namakhosazana embatha mina ngokugcwele bami ungcolisa mina ngicela ukukhombisa mntanami ukuthi mawusuka la emhlabeni uzoyapi uthi lo mama lwakhipha intambo uthi ephaketheni lwayibopha kimi lwakuphosa emgodini ongenamkhawula ngathi mangiqala ukuzukushisa lwangidonsa lathi mntanami mawusuka